دو کمپانیین تکنولوژی چینی دیپ روت و ویل داینامیک لباجار شنجن یه چینی تقسیم به هاجوکار به ناو روبو تاکسی درخستنه. کجی روژا یک طبقه و ده دستور به داین که او وسایتین خواسر ین تومارگیری به هاجوکار لسر کرسیا هاجوتنه در کون ترافیکی لپرانیا باجاری لطویت هاجوکار اگجی دو وسایت دا هبه ریبر گشتی یک کمپانیا تکنولوژی خواه هاجوتنه دیپ روت مکس باز جو دبیجه او دشنجن ده درفت مزن بدوان بو پیشوبرنا سیستم وسایتین به هاجوکار بێگومان ئەو باندۆرێکە گرنگ لەسەر پیشەسازیە ئۆتۆمۆتیڤ دکە وەکی یەکەم مەهەرێمەکە پڕ فرەتر هەیە ji ber vê yekê em dikarin robotaxiyê bikarbînin û em dikarin operasyona cerbandina hajûtinê ya xweser jî bikin. Vê ji ev derfetê dideme ku em pitir daneyan werbigirin û em dikarin sîstema xwe pir zûtir berfirehtir bikin. Rêberê giştî û damezinnerê Whale Dynamic David Chang dibêje lêçûna sermayê li Shenzhen sêyeka Kaliforniyayê Amerîkayê ye. Ji ber vê yekê ew dikarin karekê baş li vê derê bikin. Lê gazindan ji dahata vê ya kêm li Çînê dike. Li Shenzhen lêçûna sermayê sêyîkiya Kaliforniyaya ji ber ku me dabînkerek batiriyê heye, sansorên me jî hene, piraniya amûrên me hene, em dikarin li Shenzhen karekî baş bikin. Lê li Shenzhen herçende lêçûn sêyîkiya Amerîka be jî dahata wan yek duwanzdey Kaliforniyaya. Ji ber vê yekê dibe ew ne karsaziyek baş be. Herçend zincîra dabînkirina Shenzhen û lêçûnên kêm derfeteka baştir ya hilberînê dide wan di pêşwaziya digel Silicon Valley da David Chang naxwaze li yek bazarê sınırdar bimîne. As a company with international vision, Wek kampanyeka xwedînêrînek nêfneteweyî em naxwazin bi tinê li Çînê bimînin. Em dixwazin berfireh bibin û li cîhanê jî belav bibin û wan wesayîtan bifroşin. Deep Root û kampaniyên din yên robotaksî yên vekî Whale Dynamic pişta xwe didin hilberîna girseyî û lêçûna kêm bikin û wesayetên bê hajûkar bikin rastiyeka jiyana rojane. Çeto Özel, Dengê Amerika, Washington.